Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekva sreća i radost je miljiva na ova bezvredna dunja. Ni to jedna taga, ni to žalost ne je večna na ova prolazna dunja. Zamorot na ibadetot proađa, međutim ostanuva nagradata. Lezetot na haramot brzo minuva, međutim ostanuva kaznata. I koga čovjek odbegi probal site uživanja na ova dunja, ke shvati дека всушност вистинското uživanje, sreća i radost je vo pokornost na Allah subhanahu wa ta'ala. Koliko li samo je sladok momentot, koga zastaneš pred Allah subhanahu wa ta'ala, osamen su svoj gospodar, učeki Kur'an, plemeneti odgovor, koji te prenesuva od tesnotijata na ova dunja kon širinata na ahiret, predlajke ova dunja pozadi sebe, stojki pred svoj gospodar, smestuvajki da pomeđu svojite iskreni i bliski Allahovi robovi, osobeno togaš, podigni gi tvojite race kon nebesata, molejki go ponizno, so skrušeno srce, so nasolzeni oči, so silna ljubov i maksimalna nadež i kaži: Ja Allah, ova dunja nema nikakva vrednost osvem sa tvojето spomnuvanje, nito ahiret osvem sa tvojata milost, nito džennet osvem sa pogled kon tvojето veličanstveno lice. O Allahov robu, poslušaj što Allah subhanahu wa ta'ala te zaprašuva. Ja ejuhal insanu ma garrake bi rabbike l-kerim. O čoveku, što te zavede od tvoj gospodar blagoroden? Zarem ova bezvredna dunja te zavede, te oddalječe od tvoj gospodar Allah subhanahu wa ta'ala? Zarem alkoholot, drogata, noćnite klubovi, bludot te oddalječe od Allah subhanahu wa ta'ala? Zarem sedenjetovo društvo koje je nepokorno i te oddalječivo od tvoj gospodar ti je pomilo od stojnjetovo saf zajedno sa svojite brajke ramo do ramo? O Allahov robu, sjeti se na denovite, koga tvojata usna beše zasladena sa učenje na Kur'an, a danas tvojite usni se natopeni sa šeitanski napitok. O Allahov robu, sjeti se na denovite, koga tvojето čelo ponizno go spuštaše na sežde na Allah subhanahu wa ta'ala, a danas gordeljivo go podignuvaš, gazeјќи ги Allahovите граници. O Allahov robu, poslušaj što Allah subhanahu wa ta'ala ti kažува во Kur'an: Ja ejuhan nas, inna wa'da Allahi haqqa, fala tagurrannakum l-hayatu d-dunja, wa la yagurrannakum billahi l-garur. O luѓе, Allahovото ветување е вистина, па никако животот на овој свет нека не ве залажува, ниту шејтанот во Аллах нека не ве поголеба. Драг почитуван брату, цената сестро, искрено покај се кај Аллах субханаху ва таала. Со скрушено срце и солзи во очи падни на сежде и кажи: Ја Аллах, ако ти ме казниш, па јас сум твојот роб. А ако ти ми се смилуваш, па ти си милостив, somilosен, мудар и силен господар на световите. Ја Аллах, јас немам друга врата каде да се обратам. Ја Аллах, јас немам друг господар кого да молам. Па затоа прими го моето теубе. Го молам Аллах субханаху ва таала да не направи од своите искрени робови, своите блиски робови, да не смести во дженнетот фирдаус ел-а'ла и да не почасти со поглед кон своето возвишено, величенствено, совршено лице. Ва ахиру давана ан алхамдулиллахи раббил аламин.